Vi gledate RTV1. Vreme je da znate šta je novo. Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite Dnevnik RTV-a. Na početku najvažnije vesti 5. septembra. Od 14 zemalja kroz koje protiče reka Dunav, među tvrđavama na njegovim obalama, Petrovaradinska spada u red najvećih, najočuvanijih i najsloženijih vojnih utvrđenja. Nakon 50 godina ispitivanja njenog podzemlja, za Veljka Milkovića, istraživača iz Novog Sada, Petrovaradinska tvrđava i dalje ostaje velika enigma. Da li postoji tunel ispod Dunava i gde se krije blago Marije Terezije, pitanje su na koje je novosađanin Veljko Milković još kao 11-godišnjak pokušavao da pronađe odgovor, a koje su, kako kaže, i nakon 50 godina istraživačkog rada na Petrovaradinskoj tvrđavi ostala deo legende. Ono što je pak uspeo da odgonetne jeste da podzemni tuneli ispod tvrđave ne predstavljaju lavirint, već da postoji određen šablon po kojem su građeni, a stabilna temperatura u podzemlju dala mu je ideju kako se ta arhitektonska zamisao Sebastijana Vobana iz 18. veka može koristiti i danas. Tako su već prave i ove samogrejne kuće, čiji sam ja glavni krivac, upravo inspirisan Petrovaradinskom tvrđavom, tako da imamo već kuće koje štede i po 1200 evra godišnje u grejanju, a klima im uopšte nije potrebna. Znači, nije investicija uređaja, a ni potrošnja električne energije. Sem što upoznaje nove ljude i ispituje legende, Veljko kaže da za njega Petrovaradinska tvrđava predstavlja mesto punjenja baterija, a iako je tokom pola veka istraživačkog rada prošao svim dostupnim tunelima, još uvek je spreman da uči. Enigme još postoje, istraženo nije baš sve, postoje zarušeni hodnici, postoje zatrpani hodnici, iz ko zna kojih razloga sve, tako da istraživanje traje. Znači, tvrđava je još uvek tajna? Pa jeste, donekle jeste, jer onaj ko zna sve, taj najviše greši. Nekada važan vojni objekat oko kojeg su vođene bitke, a danas mesto inspiracije mnogih, Petrovaradinska tvrđava vekovima privlači pažnju, ali još uvek nedovoljno, tvrdi Milković, jer uzimajući u obzir njen veliki turistički potencijal, tvrđava predstavlja blago koje i dalje čeka svog pronalazača. Pratili ste Dnevnik RTV-a, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.